Evo, hajde. Gdje je nostao? Hajde. Gdje je nešto pametnije, hajde. Čekaj, imam da vam pokazati ono što sam ganjao. Evo, što kažeš? Nije loše, nije loše. Gdje je ovaj drugo? Moja ekstra mašinca, Gdje sam ovo drugo nešto? Dobro redi, ali bolji je ovaj prvi ipak. Gdje slike da vidim? To je dobar. Ajde, Ine. Gdje je ovo sad što pokazio? Ovaj prvi je nije loš. Ajde, Ine. Vidio glave, čeč. Kod se ocim bubanj. Jesi je svijet vidio. Aj, volim bila da je fina. Gdje je ba onda vidim ono još, ajde. Čekaj, nađu. Ajde, Ine. Molim! Pa zar nije bio dogovor da danas drva trebamo složiti? A ja sam rekao da ćemo složiti drva višiti i ta drva... Navrh glave sam popio više. Složit će se, ohanj malo. Ajde, Ine, još neki dan sam ti rekao za ta drva i... U redu, babo, drva će se složiti nakon to završim svoje poslove, jel to u redu sada? Znači, složit će se drva, okej. Navrh glave s tim. Alik. Što misliš na ovu stvačicu? Pa nije loš. Nije loš uopšte. Čekaj da vidim. Čekaj prvo, evo ga. U redu, gledaj, ova ima 2 procesora, znači dual core. Ali ova ima više rama. Šta je bolan? Pa ja sam rekao kad završim Božji robe da ću doći i izaći složit više ta drva. Brate, aj. Ne znam šta sam krenuo sad. Ona mala tamo, znaš. Čekaj, bola, nisam došao zbog toga. Znam da ti to treba. A drva sam složio, ima vremena, slagat ćeš kad budeš u mojim godinama. For something to happen to me. This waiting comes with trials and challenges. Nothing in life is free. I wish that somehow you tell me out aloud that on that day I'll be okay. But we'll never know, 'cause that's not the way it works. Help me find my way. My Lord, show me right from wrong. Give me light, make me strong. I know the road is long. Make me strong. Sometimes it just gets too much. I feel that